Abantu barenga miliyoni 152,000 nibo bumvishije indirimbo ze kuri Spotify mu kwezi kumwe kwa kabiri konyine. Nibo bamwumvishije kuri Spotify. Niwe muraperi wa gatatu ufite Grammy Awards nyinshi ndetse akaba ari n'urugero rwiza rw'umuntu wavuye kure akaba ageze ahageze ubu ngubu ari icyamamare. Izina rye rikaba rivugwa hose ku mbuga nkoranyambaga nk'umuraperi w'igitangaza, harimo no gukunda indirimbo ze no kuzikorera ama-challenge menshi. Indirimbo ye yitwa Not Like Us niyo ndirimbo yaciye agahigo ko kuba iri gukorerwa challenge cyane kuri TikTok. Kendrick Lamar Duckworth, nyina yitwa Paula Oliver, ise yitwa Kenny Duckworth. Yavuze itariki 17 z'ukwa gatandatu 1987. Avukira i Compton muri leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugaruke gato ku indirimbo Not Like Us. Nk'uko mubizi, rap ni injyana aho usanga 80% by'umuhanzi waririmbye ibyo yaririmbye byose ari ukuri cyangwa se ari ibintu bisangwa mu buzima busanzwe. Noneho muri ya njyana benshi bitiye umujinya ariko ikaba n'iy'ukuri, niho usanga abaraperi bashyamiranye bajya muri studio bakarikodinga bakaririmba kuri icyo kintu cyangwa se kuri iyo beef bafitanye. Bibutsa gukora subscribe mugafungura inzogera ndetse like na comment, ni iby'agaciro kuri twebwe. Iyi ni beef iri hagati ya Kendrick Lamar, Drake na J. Cole. Uretse ko muri iki kiganiro ntagiye kwibanda kuri beef z'aba bagabo, ahubwo ngiye kwibanda ku buzima bwite bwa Kendrick Lamar, ibihe yagiye acamo kuva akiri umwana kugeza aho ageze aha, byaba ibihe byiza cyangwa ibihe bibi, byose turabivugaho. Kendrick Lamar yarezwe ari umwana umwe gusa kugeza afite imyaka 7, akurikizwa barumuna be 2. Nyuma y'imyaka mike havukana mushiki wabo. Bivuze ko Kendrick Lamar avuka mu muryango w'abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Umuryango wa Kendrick Lamar nagakunda kuwuvugaho cyane, gusa mu bitangazamakuru twagiye tubona amafoto ari kumwe na mushiki we, ndetse yagiye no kumushyigikira ya graduatinze muri kaminuza yo muri Arizona. Ahangaha Kayla Duckworth yari asoje icyiciro cya 3 cya kaminuza. Nubwo ise wa Kendrick Lamar, Kenny Duckworth, yigeze kubarizwa mu itsinda rito ry'amabandi ariko by'igihe gito, Kendrick Lamar we ntiyigeze anyura izo nzira habe na rimwe. Kendrick Lamar ubwo yari afite imyaka 8 yagiye gushungera aho ibyamamare 2 muri hip hop yo muri Amerika byari biri gushotingira video. N'ubundi yari muri ya mihanda yo muri kaga karitsiye ke Compton muri California. Ibyamamare 2 byari biri kuhashotingira ni Tupac na Dr. Dre. Icyo gihe bari gukora indirimbo yiswe California Love. Mujye muri Google ayibona. Tupac Omar Shakur icyo gihe yari icyamamare cyane kuko izina rye ryazaga mu mazina y'imbere cyane iyo wavugaga injyana ya hip hop. Icyo gihe yari ikunzwe cyane muri Amerika. Tupac Omar Shakur uretse n'ibyo yari n'umukinnyi wa za film. Dr. Dre nawe yari icyamamare bari bamuzi. Gusa igitangaje, Kendrick Lamar mu buryo nawe atazi yisanze yakunze vibe z'abo bagabo ndetse yumva yazamera nkabo. Ibintu atatekerezaga, kubera ko Kendrick Lamar yakundaga kwiga cyane ndetse akanagira discipline ku buryo byatangazaga buri wese, bagatekereza yuko azaba wenda nk'umuyobozi muri leta cyangwa akaba umwarimu muri za kaminuza. Kendrick Lamar ibyo bintu yarabibonye arabibika bimugumamo kugeza ubwo noneho ageze muri ya myaka yo kwivumburamo impano, ariyo myaka yiswe teen age. Iyi myaka ni hahandi umwana aba atangiye kugeza mu myaka hejuru ya 13. Ahangaha usanga umwana akora buri kimwe cyose ashaka, afite ibyizere byinshi ndetse we yiremera inzira mu buryo bwe. Aha niho Kendrick Lamar yatangiye kujya afata ikayi akandikamo imirongo ndetse akagenda mu muhanda aririmba freestyle imirongo yiwe yanditse, akandika indirimbo ze kugeza bikuze. Mu 2003 ku myaka ya 16, Kendrick Lamar
yakoze indirimbo ye ya mbere ayita Youngest Head Nigga in Charge YHNC mu magambo ahinnye. Iki gihe Kendrick Lamar yari yarise K. bivuga Kendrick n'ubundi. Ahangaha agisohora iyi ndirimbo yahise atangaza abaproducer benshi bo muri ako gace, baramutangariye imyandikire ye babona iratangaje, ndetse byahise bimuviramo no gusinyana na label yitwa Top Dog Entertainment TDE. Iyi ni label yari irimo irazamura impano z'abahanzi muri ako gace k'i Compton. SZA, J-Rock, Schoolboy na AB Soul nibo bahanzi bari kumwe nawe muri TDE. Gusa nta n'umwe wigeze wamamara cyane kurusha nkawe, ndetse aya mazina ushobora kuba ari ubwa mbere unayumvishije. Muri icyo gihe Kendrick Lamar nubwo yabarizwaga muri TDE yahuye na Dr. Dre. Ku butumire bwa Dr. Dre, Kendrick mu 2010 yisanze muri studio ya Aftermath. Wabuze icyatumye amutumira? Uribuka indirimbo ya mbere Kendrick yakoze? Iyi ndirimbo yayikoreye muri TDE, ariko ntago bifashishije beat bacuze bo ubwabo, bifashishije beat bakuye kuri internet. Iyo beat yari yaracuzwe na Dr. Dre. Dr. Dre akimwumva yagiye muri background ye yumva indirimbo zose yakoze, ndetse aza no kugwa kuri ya ndirimbo bacuze muri beat yikoreye. Ahangaha byaramutangaje yumvishije imirongo irimo, akumva uburyo Kendrick Lamar ku myaka ya 16 yamanukaga iyo mirongo, bituma amwemvita aza kuganirira nawe muri Aftermath muri studio. Aha yari mu 2010. Kuri Kendrick iyo yari intsinzi ya mbere cyangwa se achievement ya mbere agezeho mu bintu yagiye aharanira, kuko nawe ubwawe ubonye umuntu wireferagaho, umuntu watumye wumva yuko nawe ufite iyo mpano, akuzanye mugahura. Ndetse si n'ibyo gusa, yanamuhuje n'ibyamamare harimo Eminem ndetse na Snoop Dogg. Baraganira, biyemeza no kumupushinga bakamufasha, kuko yari yarabemeje mu mirongo ye uburyo flowing imirongo ye. Ndetse mu 2012 yasinye muri Aftermath avuye muri TDE. Wibuke Aftermath ni ya Dr. Dre. Iyi niyo yari yarazamuye ibyamamare nka Eminem, 50 Cent, Busta Rhymes na The Game. Nta gushidikanya urugendo rwa Kendrick Lamar mu muziki rwari rugiye guhindura isura. Ibintu byari bigiye kugenda neza cyane, kubera yuko yari ageze muri label yazamuye abahanzi benshi b'ibyamamare. Mu myaka 10 Kendrick Lamar yamaze muri Aftermath yakoreye album nyinshi zirimo n'izatwaye Grammy Awards. Muri izo album harimo MAADCT yasohoye 2012, To Pimp a Butterfly yasohoye 2015, yitwa Them yasohoye 2017 na The Big Steppers yasohoye 2022. Iyi ni album ya nyuma yasohoreye muri Aftermath. Reka tuvuge ku buryo Kendrick Lamar yagiye atwara Grammy Awards zitandukanye ari muri Aftermath. Mu 2015 indirimbo ye yitwa I yatwaye igihembo cya Best Rap Performance, irongera itwara igihembo cya Best Rap Song. Noneho mu 2016 album ye yitwa To Pimp a Butterfly, iyo yayikoze mu 2015 ariko yahatanye mu 2016. Yatwaye igihembo cya Best Rap Album, ndetse indirimbo ye yitwa Alright itwara igihembo cya Best Rap Performance. Indirimbo yitwa Days Walls afatanyije na Bilal Anawise na Thundercat yatwaye igihembo cya Best Rap Song Collaboration. Ni indirimbo ya collabo ya rap ariko yabiciye bigacika. Indirimbo ye yitwa Alright nanone yatwaye igihembo cya Best Rap Song. Ahangaha yatwayemo ibihembo 4 mu mwaka umwe. Mu 2018
The Best Rap Performance indirimbo ye yitwa Humble yaragitwaye. Ndetse muri uwo mwaka indirimbo afatanyije na Rihanna yitwa Loyalty yatwaye igikombe cya Best Rap Song Collabo Performance. 2018 kandi muri uwo mwaka indirimbo ye yitwa Humble yatwaye igikombe cya Best Rap Song. Noneho album ye yitwa Damn yatwaye Best Rap Album muri uwo mwaka wa 2018. Indirimbo ye nanone yitwa Humble irongera itwara Best Music Video, indirimbo ifite video nziza. Mu 2019 indirimbo afatanyije na J-Rock, Future na James Blake yitwa King's Dead yatwaye Best Rap Performance. Iki nicyo gikombe yatwaye muri 2019 muri Grammy Awards. Muri 2022 ubwo yaramaze kuva muri Aftermath, indirimbo ye afatanyije na Baby Kim yitwa Family Ties yatwaye Best Rap Performance. Muri 2023 indirimbo ye yitwa The Heart Part 5 nanone nayo itwara Best Rap Performance. Indirimbo ye yitwa The Heart Part 5 nanone irongera itwara Best Rap Song. Muri uwo mwaka nanone album ze ebyiri, imwe yitwa Big Steppers ndetse na Mr Morale zatwaye Best Rap Album muri 2023. Mwaka wa 2024 ntabwo yigeze yitabira irushanwa. Igarutse mu mwaka wa 2025 aho indirimbo ye yitwa Not Like Us yatwaye Best Record of the Year, itwara igihembo cya Best Song of the Year, irongera itwara igihembo cya Best Rap Song, irongera nanone Not Like Us itwara Best Rap Performance. Not Like Us irongera itwara Best Music Video. Ahangaha yatwayemo ibihembo bitanu. Ibi bihembo byose nababwiraga guhera muri 2015 yagiye atsindira ni ibihembo bya Grammy Awards. Tutagiye mu bindi bihembo yagiye ahatanira, ni Grammy Awards zonyine. Ubu ngubu mu 2025 amaze kugeza Grammy Awards 22 ahereye 2015. Kendrick Lamar niwe muraperi wa gatatu ufite Grammy Awards nyinshi, akurikira Jay-Z ufite 25 ndetse na Kanye West ufite 24. Kendrick Lamar akagira 22. Kendrick amaze imyaka irenga 20 mu muziki. Yashyingiranywe 2015, afite umugore witwa Alford Whitney, barakundana cyane ndetse banahereye mu buto bakiga muri high school. Bafitanye abana babiri, umukuru ni umukobwa, umuto ni umuhungu. Nyuma y'uko Kendrick Lamar avuye muri Aftermath, yagiye gukurikirana iby'umushinga we wa PG Lang Programming Language. Aha niho yagiye anakorera n'izindi ndirimbo ze kuva muri 2022, indirimbo mwagiye mubona asohora. Zimwe mu ndirimbo ze zaciye ibintu hari nk'iyitwa Beach Don't Kill My Vibe yayikoze 2012, Swimming Pools Drunk yayikoze 2012, Money Trees nayo yakozwe 2012, King Kunta yayikoze 2015, Alright yayikoze 2015, DNA yayikoze 2017, Humble yayikoze 2017, Love nayo yayikoze 2017, Loyalty 2017. Iyi ngiyi Loyalty yari afatanyije na Rihanna. The Heart Part 5 yayikoze 2022, Not Like Us iyi niyo rurangiza ya 2024. Mu rugendo rwe yakoranye n'amazina akomeye cyane harimo Jay-Z, Beyonce, Drake, J. Cole, Eminem, Chris Brown, Rick Ross, Travis Scott, Taylor Swift, Future, ASAP, The Weeknd na Big Sean. Kendrick Lamar nagakunda kuvuga ku muryango we cyane, niyo mpamvu utigeze wumva amazina y'abana be. Nakubwiye ko afite abana babiri ko amazina yabo ntago azwi n'abantu benshi. Ibyo iby'umunyamuziki Kendrick Lamar, kora subscribe, ukande kunzogera, unakande like, ujye muri comment unatubwire icyo twazagukoreraho ubutaha.
tuzahure mu kiganiro cya kabiri tuvuga kuri Drake uhanganye na Kendrick Lamar. Ciao ciao.